الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم على آله وصحبه أجمعين. Biz sizin bilen Allah'ın rahmeti bilen Rabbin kim kitabını okuy başladık. Endi mine 2 ders aldık. Ahırga derste aldık sizin bilen tevhid turunda, tevhid ilanın faziletin. Şulayık ettik, tevhidden başka Allah subhanahu teala bir amelini de kabul etmeydik. Yani kişi eğer tevhid iyisi bulmasa, onun ameli kabul tugul. Haminde yani bu sözlerin manası kişi eğer Allah bilen bir retten başka ilahlara ibadet kılıp, yani Allah'tan başka ilah kılıp, nindigine yaxşı amel işlemesin, onun bu amelin bir beyesi de bulmayacak. Onun bu amelin bir beyesi de olmayacak çünkü tevhid ehli bulmayan kişi cennete kira almay. Tevhid ehli bulmayan kişiye cennet haram bulup tura. Haminde bugün 6. bölük Allah bizning amellerimizni kabul etsin için nindi şartlar var. Yani yarar. Mana büyük Rabbimiz. Müslüman kişisi Allah Rabbisi için ameller kılar. Mesela kişi namaz okuyor. Ne için namaz okuyor? Allah rızalığı için okuyor. Kimdir mesela namazını Allah rızalığı için kimdir? Allah rızalığı için başka nerse rızalığı için okurlar mümkün. Haminde şu bütün Allah bizning amellerimizni kılsın için birinci tevhid dedik. Şulayık Allah amellerimizni kılsın için, kabul kılsın için tevhidten kola tağın 2 şart var. Hem bu neydi şartlar? Büyük Rabbimiz aytdı. فَمَنْ كَانَ يَرْجُ لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ غَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Kimde kim öz Rabbisi bilen uçraşırga ümitlene iken, yaxşı ameller kılsın. Hem Allah bilen bir retten bir kimge de gıybet kılmasın. Allah bilen bir kimge de bir retten gıybet kılmasın. Bunda da tevhid. Şulay mı? Yahya İbn Kesir Kur'an tefsirlevşi ayta. Büyük Allah bu ayette ameller kabul bulatırgan 2 şart atab ötdi. Birinciden ameller bardık Allah rizalığı için gine başkarılırga tiyiş. Hem ayetteki Allah bilen bir retten bir kimge de gıybet kılmasın, yani kılmağız diyen sözler bana kursetme bulup durar. Yani birinci şart nerse? O ihlaslık. O ihlas. İhlasla tevhid Allah bir retten baralar. İhlaslık yani gıybet kim için ne bulur tiyiş? Kim için ne bulur tiyiş? Allah için ne bulur tiyiş? İkinciden ameller Peygamberimizin sünnetine doğru kere tiyiş. Hem ayetteki yaxşı ameller kılsın diyen sözler bana delil bulup durar diye İbn Kesir. Şuna göre bizning şeriatta bik zor bir kaide, bik zor mühim kaide hem bik jingil kaide var. Yani bu kaide bik zor mühim hem bu bik jingil anlayan kişi için, Allah yüreğini açan kişi için. Tevhid iyesi yani manda karagız. Tevhid iyesi yani ol Allah'tan başka bir kimde de başka ibadet kılarga tiyiş değil. Allah'tan başka bir kim mesela kişi Allah'a ibadet kılıp şundan sonra birer imamga ibadet kılayken hıt Allah'a ibadet kılar bu müşrik bular. Bu tevhid iyesi bulmayı. Yani tevhid iyesi ol bartik bir Allah'a ibadet kılar. Nasıl biz anladık indi. Biz Allah'a da şey tuttuk. Hem bugün kilde 2 şart. 2 şart. Şöyle kişi Allah subhanahu teala bizning amellerimizni kabul kılsın için bizning amellerimiz bizge bu dünyada hem ahirette fayda getirsin için bunda bardak 2 şart kına var. Hem bu şartlar bik jingil hem bik büyük. Birinci şartı ne dedik? İhlas. İhlas. Senin gıybetin, yara sen Allah için gıybet kılan, senin gıybetin bardak Allah rizalığı için ne bulur atiyiş. Misal getiririz ihlaslıktan. Aytik kişi namaz okuy. Yani kişi meşritte Kur'an okuyup oturar. Kişi meşte Kur'an okuyup oturar niçin? Niçin? Mesela Allah rızalığı için. Meşte bir kişi yok, kişi meşte Kur'an'ı Allah rızalığı için okuyup oturar. Şunda bir vakit meşitke bir neçe kişi gelip kire. Hem bu kişiler kireç Kur'an'ın maturrak okuy başlay. Kur'an'ın maturrak okuy başlay, tavuşun kütermek. Niçin? Şu kişiler onun Kur'an'ın işitsinler için. Bu kişi bu vakitte Allah rızalığı için okuyma. Yok.
Demek bu şu matурlığın, okun kim için eğlendirdi? Kişiler için. Bunda ihlaslık yokka çıktı. İhlaslık yokka çıktı. Anlıyorsun mu? Yarar. İkinci misal. Mesela birer kompaniyada işçi bulup işleydi. Hem bu kampanyanın direktörü Müslüman, barısı da Müslümanlar, barısı da namaz okuyorlar. Bu kişi namaz okumay. Lakin bu namaz okumagaç bana başkalarını çıkarıyorlar. Bana başkalar kıyık karıyorlar. Yani bu namaz okumay özü Müslüman. Şundan sonra başkalardan ayrılmaz için Allah bilen birge barıp meşke namaz okuy. Ne için? Allah rızalığı için okuyma. Yok. Şu işteki mesela Müslüman direktörün derecesini alır için, özüne ihtiramını celp eder için, şu işçileri anındırda naşar oylamasınlar için Allah bilen barıp namaz okuy. Ne için okudu namazını? Allah rızalığı için mi? Yok, Allah rızalığı için okumadı. Olanı okudu. Kişiler rizalığı için. Mındık amel Allah'tan kabul kılınmay. Şu an göre kişi nindigine gıйбadat kılmasın. Gıйбadatın en birinci şartı otura o ihlaslık. Yani baratik Allah rizalığı için bir teş. Yani sadaka bire kişi sadaka bire. Kişiler otura kişiler kursun deyip bunun sadaka birgenin kolundan çıkarıp şey kursatıp sadakanı bire. Bu Allah rizalığı için bir deme. Yok Allah rizalığı için mi? Kişiler için bir de. Kişi kursun deyip bir de. Mındık gıйбadat kabul kılınmay. Mındık gıйбadat kabul kılınmay çünkü gıйбadatın en birinci şartı o ihlaslık. Bu artık Allah rizalığı için işlerine tiyiş. Bu artık Allah rizalığı için işlerine tiyiş. İkinci şart ki, nindi şart? Ol da olsa Peygamberimizin sünneti. Peygamberimizin sünnetine turu kelirge tiyiş bu gıйбadat. Bana da misal getirebiliriz. Yarar, kişi mesela namaz okuy. Namaz okuy. Namazını Allah rızalığı için okuy. Yani ihlas anın başka bir nindiminde niyeti yok. Bartik Allah rızalığı için okuy. Lakin namazını Peygamberimiz okuyan tüslü okumay. Lakin namazını Peygamberimiz okuyan tüslü okumay. Mındı namaz kabul kılınan mı demek? Yok, kabul kılınmay. Mındı namaz kabul kılınmay çünkü bu namaz, bu gıйбadat ikinci şartқа turu kelmedi. Neydi şartқа? Gıйбadat Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem işlegen şekilde işlenirge tiyiş. Tayyip. Daha misal getirebiliriz. Misal için hoş kılıra bara kişi. Hoş kılıra bara mesela Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tavafını Ka'batullah'ını eğlengende neçe tapkar eğlengen? Neçe tapkar? Ha? 7 tapkar. 7 tapkar eğlengen Ka'batullah'ını. Hazır bir kişi kile Allah rızalığı için tavaf kılırga tili. Tavaf kılırga tili, hem bu tavafını Allah rızalığı için işleyi. Lakin tavafını 7 tapkar kılmay, 9 tapkar kıla. Ne için? Şulay eybetirek, kübrek kılsam kübrek ecir savab buladı böyle. Bunun gıйбаты turu keleme, kabul kılına mı Allah karşıdan? Yok, kabul kılınmay. Ne için? Çünkü bu ikinci şartqa turu kelmedi. Peygamberimizin sünnetine turu kelmedi. Şuna göre bu iki kagıda big jingil. Big jingil. Lakin bunun bilü big ehemmiyetli hem mühim. Çünkü eğer şu iki şartın birsine gene turu kelmey iken bizim gıйбadatımız. Bu gıйбadatın faydası yok. Bu gıйбadatın faydası yok. Birincisi neseydik? İhlas. Birincisi ihlaslık, yani bu barıtik Allah rızalığı için işlerine tiyiş. İkincisi nesi buldu? Ha? İkincisi Peygamberimizin sünnetine doğru tiyiş. Şuna göre subhanallah. Her bir kişi nindir gıйбadat kılganda birinci özünün niyetindir işlerine tiyiş. Mine sen bastın namazga. Mine sen koyadır barasın, nindir gıйбadat kılırga. Özüne sırau bir. Ne için sen bunu işleysin? Özüne sırau bir, ne için sen bunu işleysin? Hazır sen namazda ne için, kim için okuysun? Ne için sen salaka? Gül özünün niyetini dürüstle. Gül özünün niyetini dürüstle senin ihlaslığın bulur için. İki kişi namaz okuy. İkisi de iki rekat, İkisi de bir süreler okuyorlar, yani birisi de arttırmıyor da kimitmiyor da. Lakin birisinin ecir savabı tağlar hatlı bulurga mümkün. Şu namazı için. Birisinin ecir savabı belki yine yayında bütüne de bulmazsa. Yayında yani namazı başından da kurtarılmaz mümkün. Lakin hamının sebebi nesine bulur mümkün? İhlaslık, niyet. İhlaslık, şu yüreknin haleti. Yüreknin haleti. Şuna göre aytgancha, birinchi gıйбadat kılgancha kişi kum.
Гыйбадат кылганчы кеше иң беренче йөрәген карап, нәрсә өчен эшли бу гыйбадатны? Нәрсә өчен эшли ул бу гыйбадатны? Һәм инде икенчесен Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям бу гыйбадатны нәкъ шулай эшләгәнме? Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям бу гыйбадатны нәкъ шулай эшләгәнме? Бу намазны нәкъ шулай эшләгәнме? Ни өчен без 4 рәкать укыйбыз илан намазын? Ни өчен 5 рәкать түгел? Ни өчен 8 рәкать түгел? Ни өчен 4 рәкать укыйбыз? Кемнән генә сорама, нинди намаз укучыдан сорама, хәтта белеме булмаса әйтәчәк, чөнки Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям 4 рәкать укыган илан намазын. Ни өчен иртәнге намазны 2 рәкать укыйбыз? Ни өчен? Чөнки Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям иртәнге намазны 3 рәкать та укымаган, 5 рәкать та укымаган, 1 рәкать та укымаган, ничә рәкать укыган? 2 рәкать укыган. Шулаймы? Ни өчен без уразаны яңда ни өчен без мәсәлән шул хаҗ вакыты шуңа хаҗда мисал китерәбез. Ни өчен без Кагбатулла тирәли 7 тапкыр әйләнәбез? Ни өчен? Чөнки Пәйгамбәрбез 10 тапкырда әйләнмәгән, 5 тапкырда әйләнмәгән, 7 тапкыр әйләнгән. Шуның төсле һәрбер гыйбадат. Шуның төсле һәрбер гыйбадат, кеше нинди генә гыйбадат кылмасын Аллаһ каршында, бәләкәйме ул, уртачамы ул, зурмы, бу гыйбадат Пәйгамбәрбез эшләгән шикле нәкъ шулай булырга тиеш. Пәйгамбәрбез эшләгән шикле нәкъ шулай булырга тиеш. Артырга да тиеш түгел, кимергә дә тиеш түгел, нәкъ шулай булырга тиеш. Аңладыгызмы? Җиңелме? Җиңелме? Шуңа күрә гыйбадаткә башканда, янди сиңа берәр кеше гыйбадат әйткәндә, давай шулай эшлибез дип, Пәйгамбәрбез шулай эшләгәнме? Пәйгамбәрбез шулай эшләгәнме? Ни өчен эшлиме бу гыйбадатны хәзер? Аллаһ ризалыгы өчен, янди башка кеше ризалыгы өченме? Шуңа күрә бу кагыйдәне истә калдырыгыз. Һәм һәрбер гыйбадатны кылыр алдыннан шушы 2 шартка әйләндереп кайтыгыз. Шушы 2 шартка әйләндереп кайтыгыз. Аңлашылдымы? Аңлашылдымы? Бу бик мөһим. Бу безнең динебезнең асылы булып тора. Бу безнең динебезнең асылы булып тора. Чөнки кайсы гына бүген адашкан төркемне алма, кайсы гына Ассаламу алейкум. Ухруджи мин хуна хуа яни мушкила. Ухруджи. Кайсы гына гыйбадатны алма, кайсы гына гыйбадатны алма. Яни ялгышам. Бүгенге көндә кайсы гына адашкан төркемне алма, адашкан төркемне алма. Яни ислам динендә адашкан төркем. Аларның күбесенең гамәлләре, ниятләре Аллаһ ризалыгы өчен. Аллаһ ризалыгы өчен. Ләкин аларның адашулары, ялгышлары нәрсәдә? Нәрсәдә? Күбесендә, аларның гыйбадатлары Пәйгамбәрнең сөннәтенә каршы килә. Аларның гыйбадатлары Пәйгамбәрбезнең сөннәтенә каршы килә. Һәм бу бүгенге көндә төрле фиркаларның, төрле адашкан төркемнәрнең адашуларының сәбәбе. Адашуларының сәбәбе шуңа күрә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям, яни аның хатыннан сорадылар. Аның хатыннан сорадылар. Аллаһның элчесе синең өеңдә булганда иң күбе нинди дуа кылайды дип. Шунда аның хатын әйтте, Аллаһның элчесе өйдә булганда иң күп кылган дуа я мукаллибал кулуб. Сәббит калби ала диник. Эй йөрәкләрне әйләндерүче, минем йөрәгемне үзеңнең динендә ныгыт дигән дуа кылган Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям. Шуңа күрә без мөселман кешеләр инде бу дуаны гел кылып торырга тиешбез. Гел кылып торабыз. Чөнки менә без әйтәбез бит, нинди җиңел бу 2 кагыйдә. Нинди җиңел, моның бернинди авырлыгы юк. Моны аңлар өчен ниндидер зур укыйларда бетерә кирәк түгел. Ләкин бит моны кайбер кеше аңламый. Кайбер Аллаһ йөрәгенә хидаят салмаган кеше моны аңламый. Шуңа күрә иң беренче без инде хидаятны Аллаһтан сорап, гел шушы дуаны кабатлап, гел йөрәгебезне Аллаһ белән бәйләргә тиешбез. Монысы беренче. Икенчесе бу 2 шартны гел сәбәпләр кылып, уйлап, сәбәпләрне кылырга тиешбез. Һәм өченчесе шулай бик мөһим. Әгәр без бүген бер адашкан кешеләрне күрәбез икән, шушы без аңлаган, ни өчен безгә бу җиңел мәсьәлә? Ни өчен? Чөнки Аллаһ безгә шундый рәхмәтен ачты. Без аны аңлыйбыз. Һәм без бүген шушы җиңел генә нәрсәне аңламаган нәрсәне кешеләрне күрәбез икән, адашкан кешеләрне күрәбез икән, бер үк тә алардан биек, үзебезне биекләп инде, зурлап, булар шуны да аңламыйлар дип теге биекләргә тиеш түгел без. Чөнки әгәр Аллаһ субхана тәала безнең йөрәгебезне ачмаса, без шушы җиңел генә нәрсәне аңлый алмас идек. Шушы җиңел генә нәрсәне дә аңлый алмас идек. Шуңа күрә Аллаһтан сорыйбыз. Аллаһ субхана тәала барыбызны инде йөрәкләребезне шушы динендә ныгытсын, хаклыкны хак иттереп, һәм инде адашуны
адашу, ялганны ялган итеп күрсәтсен. Амин. Дәвам итәбез. Шуңа күрә нәрсә дидек? Барлык гамәлләребезне Аллаһ кабул итсен өчен бу гамәлләрнең ике шарты бар ди, һәм бу шартны истә калдырып, һәм икенче дәрестән шахсырым. Таyyib. 7нче бүлек. Күп иләһләргә гыйбадәт кылучылар, мөшрикләр пәйгамбәребездән Аллаһ турында сорагач, ул нәрсә дип җавап биргән? Ягъни бер вакыт мөшрикләр пәйгамбәребездән киләләр дә әйтәләр, Аллаһ нинди ул дип сорар. Нинди ул Аллаһ дип сорар пәйгамбәребездән? Кем барысында күбрәк Аллаһ турында белә? Әйтегез әле. Аллаһ турында күбрәк кем белә? Тагын нинди? Әйе, дөрес. Аллаһ турында иң күп белүче кем? Аллаһ үзе. Аллаһ турында иң күп белүче әлбәттә Аллаһ үзе һәм Аллаһ Субхану тәгалә шушы кешеләргә җавап итеп әйтте, ягъни пәйгамбәребез, ягъни Аллаһ Субхану тәгалә пәйгамбәребезгә шушы кешеләргә җавап итеп, мөшрикләргә җавап итеп сүрә индерде. Нинди сүрә ул? Кем белә? Әл-Ихлас сүрәсе. Әйтте, әйт. Ой, Әл-Ихлас сүрәсе түгел, ничек Аятул Курси. Субханаллах. Әл-Ихлас сүрәсе, астагфирулlah. Әл-Ихлас сүрәсе. Әйтте, әйт, ул Аллаһ бер. Ул Аллаһ бер. Аллаһ үз-үзенә җитәрлек. Бер нәрсәдә дә мөхтаҗ түгел, ләкин барлык мәхлуклар да аңардан мөхтаҗ. Ул һич кемне тудырмады һәм һич кемнән тумады һәм аңа тиңнәр юк. Кем моны гарәпчә сөйли? Кем искәшәде? Наам. Кул хуаллаһу ахад. Аллаһ самад. Лам ялид ва лам юлад ва лам якул лаху куфуан ахад. Тамырта кал ибlis. Аллаһ нинди ул? Нинди Аллаһ? Әйтте. Кул. Ул Аллаһ бер. Димәк Аллаһ бер. Ул үзенә җитәрлек, ягъни бер нәрсәдән мөхтаҗ түгел. Бер нәрсә түгел, ул камил. Бер нәрсәдән бер кемдән мөхтаҗ түгел. Ләкин барлык мәхлуклар кемдән мөхтаҗ? Киресенчә аңардан мөхтаҗ. Аллаһ һич кемне тудырмады. Аллаһның кызы, ягъни улы бармы? Юк. Аллаһ бер кемне тудырмады. Аның улы да юк, кызы да юк. Һәм үзе дә бер кемнән тумады. Аның әнисе, әтисе бармы Аллаһның? Юк, Аллаһ да үзе дә бер кемнән тумады. Һәм аңа тиңнәр юк. Аллаһка тиң бер нәрсәдә бер кемдә юк. Аңладыңызмы? Шулай дип Аллаһ Субхану тәгалә үзен тасвирлап бирде. Таyyib. Пәйгамбәребезнең хатыны Гайшәдән Аллаһ аңардан разый булсын хәбәр ителә. Бер вакыт Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям бер төркем кешене бер кеше җитәкчелеге, ягъни бер вакыт Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям бер төркем кешене бер кеше җитәкчелеге астында сугыш походына җибәрә. Ягъни бу кешене әмер итеп куя. Бу кеше намаз вакытында калганнар өчен имам булынмаса һәм һәр вакыт намазын Әл-Ихлас сүрәсе белән тәмамлый. Шушы Кул хуаллаһу ахад, Аллаһу самад, шул сүрә белән тәмамлый. Ягъни ничек тәмам бу сүрәнең мәгънәсе? Беренче рәкатта Фатиханы укый, Фатихадан соң икенче сүрәне нәрсәне укый? Әл-Ихлас. Шулай икенче рәкатта Фатиханы укый, шулай икенче рәкатта икенче сүрәне нине укый? Әл-Ихлас сүрәсен укый. Шушы төркем кешеләр сугыштан кайткач моны пәйгамбәргә хәбәр ителәләр. Һәм ул аларга моның сәбәбен белдерә куша. Ягъни барып сорагыз, ни өчен шулай эшли? Гел шушы сүрәне укый намазында. Бу сорауны имамга биргәч, ул бу сүрәдә рәхимле булган Аллаһның сифатлары турында хәбәр ителә. Шуның өчен мин аны укырга яратам дип җавап бирә. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям бу сәбәпне ишеткәч аларга, ягъни бу кеше үзенең сүзен җиткергә боера. Әйтегез аңа, Аллаһ аны ярата дип. Әйтегез аңа, Аллаһ аны ярата дип. Ие. Таyyib. Шуңа күрә бөек Аллаһ бер һәм ул өч нәрсәдә аерылып тора. Ягъни безнең Аллаһ Раббыбыз бер һәм ул өч нәрсәдә аерылып тора бар нәрсәләрдән дәгән. Нәрсә ул? Беренчесе бөек Аллаһ бердән бер барлыкка китерүче. Бу нинди тәүхид? Нинди тәүхид бу? Тәүхид ар-рубубия. Икенчесе бөек Аллаһ бердән бер гыйбадәткә хаклы. Тәүхид улухия. Өченчесе Аллаһ үзенең исемнәрендә һәм сифатларында бер. Тәүхид асма ва сифат. Ягъни шушы Аллаһ Субхану безнең тәүхид. Аллаһ ул бер һәм ул башка мәхлуклардан, башка нәрсәдән аерылып тора. Беренчедән нәрсә ул? Тәүхид рубубия, ул Аллаһ бер генә барлыкка китерүче. Шуннан соң Аллаһ бер үзе генә кемгә?
гыйбадәткә лаеклы илах. Һәм инде Аллаһ үзенең исем сыйфатларыннан барлык мәхлукларны аерылып тора. Хәзер без барны аңлап үтәбез. Тәүхид ар-рубубийга килгәндә, нәрсә ул тәүхид ар-рубубий? Игътибар итегез. Игътибар итегез, утырыгыз. Тәүхид ар-рубубий нәрсә ул? Аллаһны бердән бер хакимлек иясе дип тану. Ягъни бердән бер хакимлек иясе кем? Аллаһ. Тану, ышану, ягъни Аллаһ кына барлыкка китерүче, үтерүче, ризыкландыручы, идарә итүче, мәрхәмәтле, зыян китерүче һәм башка дип ышану. Башкача әйткәндә, Аллаһны аның гамәлләрендә берләү. Шуңа күрә Аллаһның сыйфатлары бар. Ул да булса барлыкка китерү, тудыру, ризыкландыру, үтерү, нигъмәт бирү һәм башкасы, Бунда бартык, моңа бартык, бу сыйфатлар бартык Аллаһта гына. Идарә итү. Бу сыйфатлар бартык Аллаһтан һәм Аллаһтан башка моны бер нәрсә булдыра алмый. Мәсәлән, кешенең мәсәлән баласы туа. Кешенең аның карнында бала барлык килә һәм бу балага жан килә. Аллаһтан башка бу баланы бер кеше барлык китә аламы? Юк. Ризыкландыручы. Аллаһтан башка безгә бер кеше ризык бирә аламы? Юк. Үтерүче мәсәлән. Безнең мәсәлән тудыручы, безне барлык китерә, үтерүче әҗәл вакыты. Һәрбер кешенең Аллаһ Субхану тәала үзенең әҗәлен барлыкка китергән. Язып куйган кайсы вакытта икән. Аннан башка бу кешене бер кеше үтерә аламы? Юк. Кай вакытта кешене әллә кемнәр үтергә телиләр, үтерә алмыйлар. Кеше үзен үтерәм дип 10нчы этаждан сикерә, үлмисән кала, чөнки ни өчен? Әҗәле җитмәгән. Әҗәл җитмәгән. Кемдер ниндер гомер буе ишә. Торга урыны юк, урамда җыклый, 60 яшькә яши, үлми. Чөнки әҗәл кайбер кеше мәсәлән гомер буе ишмәгән кеше кайтып ниндер харам ишәдән шуннан үлергә мөмкин. Кайбер кеше ялгыш беренче этаждан җыгылып төшә, муенын сындырып шунда вафат була. Аңлыйсызмы? Шуңа күрә бу сыйфатларда ризыкландыручы. Без мәсәлән бүген каягына барып кеше күпме генә кайта эшлисең, әллә нинди сәбәпләр кыласың, ләкин булдыра алмыйсың. Каякта бәләкәй генә сәбәп кылып куясың, әллә нинди маллар килә, чөнки Аллаһ Субхану тәала сиңа бу ризыкны язган. Шуңа күрә бу шушы тәүхид ар-рубубия бу гамәлләрдә бартык кемне? Аллаһны гына берләү. Аллаһ шушы гамәлләрдә барлык мәхлуклардан аерылып тора. Тайып. Икенчесе тәүхид әл-улухи дидек. Тәүхид әл-улухи ул Аллаһ бердән бер илаһ һәм ул гына гыйбадәткә лаек зат дип тану. Һәм берсе дә моңа лаеклы түгел. Икенче сүзләр белән әйткәндә, кулларның гамәлләрендә Аллаһның бердән бер илаһ булуына чагылыш табу. Ягъни гыйбадәткә бартык бер Аллаһ кына лаек. Гыйбадәткә бартык бер Аллаһ кына лаек. Ни өчен? Мәсәлән, шул ук ла илаһа иллаллаһны бүген тәрҗемә итәләр, Аллаһтан башка илаһ юк дип. Бу дөрес тәрҗемәме? Дөрес тәрҗемә бу? Юк, бу дөрес тәрҗемә түгел. Ни өчен? Чөнки Аллаһтан башка гыйбадәтләр тулган. Аллаһтан башка илаһлар тулган. Шул ук мәсәлән индуслар сыерга табыналар, гыйбадәт кылар сыерга. Аларның илаһлары димәк кем? Сыер. Мәсәлән, кемдер мәсәлән ниндер картинага гыйбадәт кыла. Картинадан сорый. Аның илаһы кем? Шул картина. Кемдер мәсәлән үзенең малына гыйбадәт кыла. Аның илаһы кем? Малы. Кемдер үзенең нәфсенә гыйбадәт кыла. Аның илаһы кем? Үзенең нәфсе. Шулай итеп илаһлар тулган. Ләкин гыйбадәткә лаеклы бер илаһ кем ул? Аллаһ. Ни өчен соң Аллаһ гыйбадәткә лаеклы? Кем әйтә? Чөнки Аллаһ сине барлыкка китергән. Аллаһ сине барлыкка китергән, тудырган, ризыкландырган, сиңа бар нәрсәне биргән, сине алып китүче. Аннан башка сиңа бер кеше файда да китерә алмый, зарар да китерә алмый. Шуңа күрә гыйбадәткә Аллаһтан башка лаеклы зат кем булсын тагын? Шуңа күрә әгәр карар, кеше мәсәлән бүген ниндер бер сынга табына, сынга ниндер статуяга, ниндер ничек? Ниндер сынга, например, бүген бер кеше табына, гыйбадәт кыла, намаз укый, сорый. Бу кеше гыйбадәткә, бу сын гыйбадәткә лаеклымы? Юк. Ягъни берсе мәсәлән берәр нинди үлгән ниндер үзе әүлия дип санаучы нинди үлгән кешегә гыйбадәт кыла, аңа барып намаз укый, корбан чала. Аннан сорый,
Bu kişi g'iybatga, bu o'lgan narsa g'iybatga loyiqlimi? Yo'q. Ne uchun loyiqli tugul? Chunki bu g'ibodat qilgan iloh anga bir nindi foyda keltira olmaydi. U anga foyda keltirmagan degan, keltiradi olmay, keltirmaydi. Shunga ko'ra ne uchun anga g'ibodat qiladi? U bit loyiqli tugul g'ibodat qilishga. Anglaysizmi? Anlaysizmi? Shunga ko'ra men sizga mana bir misol keltiraman. Albatta Alloh subhanahu taolo barliq misollardan da buyuk, lekin buni anglarga kerak. Aytdik, mana bir предприятие. Анда кешеләр эшләй. Bu предприятиянең бар директоры, моның бар бухгалтеры, моның бар сакчысы, моның бар, мәсәлән, бер столяры, анда бер станокта эшләүчесе, моның бар идән җыючысы бу предприятиянең. Шунда бер кеше эшкә керә. Шушы предприятиедә бар нәрсәне дигән карар, хакимлек кылучы шу предприятиене кем? Аның директоры. Şu предприятиенең ул яза кемгә күпме зарплата биргә, ул яза кемне эшкә алырга, ул яза кемне бу эштән чыгарып җибәргә, кемгә җавап биргә, кемгә ничә, кем яза моны? Кем? Шушы эшнең мөдире, директор яза, шулаймы? Шунда бер кеше килә дигән, ниндер берсән шулык бераз станокта эшләүче, ягъни бер шушы предприятиенең сакчысына килеп, аңа яхшы нәрсәләр эшли башлый. Аңа күчтәнәчләр әп килә, аңа ниндер матур сүзләр әйтә. Ни өчен әйтәм моны? Уйлый, хәзер мин шу сакчыга шулай эшләсәм, миңа директор яхшы караячак дип, миңа директор зарплатаны күтәрәчәк дип, моңа кешеләр нәрсә дип әйтәчәкләр? Син җүләр менә дип әйтәчәкләр. Ничек син шушы сакчыга гыйбадат кылган, ничек син шушы сакчыга яхшы гамәлләреңне эшлисең? Ул бит бер нәрсә решать итми. Ул сиңа монда бер кем бар дик сакчы гына, әнә бар директорга күчтәнәчләреңне бир, әнә бар директорга яхшы сүзләреңне әйт. Аңлыйсызмы? Шуңа күрә Аллаһ субхану тәала бар мисаллардан бийек. Аллаһ субхану тәала бүтән дөньяны, бүтәнебезне идара иткәндә, Аллаһтан башка бер кемдә бер нәрсә сиңа яхшылык та, начарлык та китерә алмаганда, ничек син башка нәрсәләргә барып сорыйсың? Ничек син башка нәрсәләргә гыйбадат кыласың? Аллаһ субхану тәала Коръәндә үзе әйтә: "Ва иза саалака гибади ганни фа инни кариб уҗибу даъвата да'i иза даган." Әгәр кулларым миннән сорасалар, мин якын ди. Һәм сораганның дуасына җавап бирәм ди. Шулай ук Аллаһ субхану тәала әйтә, алар ди, сыннарны алар ди, үзләренә дә, аларга да файда китермәгән нәрсәләргә гыйбадат кылар ди. Сыннарга гыйбадат кылучылар әйтә. Сын булсынмы ул, сүрәт булсынмы ул, сыер булсынмы ул, башка нәрсә булсынмы, кояш булсынмы ул, фәрештә булсынмы ул, пәйгамбәр булсынмы, кемнән генә сорама син, Аллаһтан башка сиңа бер кем дә бер нәрсә китерә алмый, һәм аларның берсе дә гыйбадатка лаеклы түгел. Шуңа күрә икенчесе нәрсә, Аллаһ ул бар үзенең кулларын нәрсә белән аерып тора? Гыйбадәткә бар тик ул гына лаеклы. Гыйбадәткә бар тик ул гына лаеклы бердән-бер зат. Аңладыгызмы? Һәм өченчесе шулай ук нәрсә булды? Так. Өченчесе тәүхид асма ва сифат. Ягъни аның исемнәренә карата Аллаһның бер үзенә генә алар хас дип тану бу исемнәр. Һәм Аллаһны без ул үзе ягъни пәйгамбәрбез сифатлаган шикелле сифатларга тиешбез. Аллаһның атрибутларына сурәт, кыяфәт бирмичә, охшатмыйча, үзгәртмичә һәм бозмыйча һәм инкар итмичә. Моны ничек аңларга? Бу асылда бу бик җиңел. Аллаһның исем сифатлары бар. Беренчесе кагыйдә. Бу исем сифатларны без каян белдек? Аллаһ моны үзе турында хәбәр итте безгә. Ягъни үзенең китабы аркылы, ягъни үзенең пәйгамбәре аркылы. Аңладыңызмы? Үзенең исем сифатлары. Мисал өчен, Аллаһ аның исеме мәсәлән Ас-Самад. Ягъни Аллаһның исем сифаты Ас-Самиғ, ишетүче, Әл-Муҗиб, җавап бирүче. Бу Аллаһ. Каян белдек без моны? Аллаһ моны безгә хәбәр итте. Тайиб. Сифатлары мәсәлән. Сифатлары Аллаһның. Аллаһ мәсәлән ишетүче. Әйттек ни, буларны безгә кем моны хәбәр итте? Аллаһ. Шуңа күрә без Аллаһ хәбәр иткән беренчедән исем сифатларны кабул итәбез. Һәрберсен. Һәм иң мөһим мәсьәлә, без бу сифатларны үзгәртмибез. Бу сифатларга сурәт бирмибез. Ягъни алар моны сурәтләмибез. Мәсәлән, Аллаһ әйтте, Аллаһның куллары бар дип безгә хәбәр итте. Аллаһның куллары бар дигәч, без нинди куллар безнең күз алдына килергә тиешме? Мәсәлән, кешенең куллары дип, ягъни мәсәлән, үрмәк кешенең куллары дип. Юк. Ни өчен?
Çünkü Allah'ını bir kimde kurmadı. Leyse kemisligi şey. Onun tüslü bir nesne yok. Şuna göre Allah'ın kulları neydi yani kulları? Onun büyüklüğüne has kulları. Onu Allah kına bile. Biz onu bilmeyiz. Şuna göre onun kulları var mı? İyi var. Anindi kulları onun biz onu bilmeyiz. Nindi kan. Tayyip. Mesela birinci mesele. İkinci mesele. Allah etti işitişi deyip. Niçin gidip işte Allah? Bizden şekilde işleme. Bizden şekilde işleme. Yok. Bizden şekilde işitmeyi. Kış şekilde işitmeyi. Başka nerse şekilde işitmeyi. Niçin işte? Allah özüne has bulgan büyüklüğüne has bulgan işiti bilen işte. Onun şekilde bir kişi de işte almayı. Bir nese işte almayı. Biz niçin işte biz? Biz özümüzün dağifligimizge has bulgan işiti bilen işte biz. Anlıyorsunuz mu? Şuna göre Allah'ın isimlerini kabul etmemiz, onun isimlerine bir kimde bir nesini ıkşatmıyoruz. Bu isimlerini özgertmiyoruz. Özgertmiyoruz. Kaybir bugün adaşkan Türkmenler isimlerini Allah'ın sıfatlarını özgertiyorlar. Mesela Allah'ın kulu yok, onun kudreti, kulu diyen sözünde onun kudreti tasvirlanalım. Yani Allah, niçin Allah kullarım var ise desin Allah'ın kulları yok deyip. İnkar etmeyiz. Allah hatta kulları var deyip esin kulları yok desin. Allah hatta min işten misin? Esin işitmeyi deysin. Allah hatta kıle deyip, min kılem deyip. Esin desin Allah kılmıyor deyip. Yani inkar etmiş ya, anladınız mı? Bu cingilme. Cingilme. Tam bir takı katlıyoruz. Bir mühim mesele. Birinciden Allah haber etken Kur'an arkalı hem Peygamber'in sünneti arkalı haber etken isimlerini, onun sıfatlarını kabul etmemiz. İkinciden onu bir kimde de bir nesine ıkşatmıyoruz, onu tasvirlemiyoruz, suretlemiyoruz, onu inkar etmiyoruz, özgertmiyoruz. Hem bu bizim dersteki en mühim bu sıfatlara bartık Allah'ına has. Bu sıfatlarına Allah has. Niçin kimdir aytır? Özün şöyle işitübet sıfatına kişiler has diyoruz. İyi kişi işitü sıfatına has. Lakin o kişi Allah işitken zaman işitmiyor. İyi kişinin de kulları var. Lakin kişinin kulları Allah'ın kulları şekilde değil. Allah'ın kulları onun büyüklüğüne has bulan kulları. Allah'ın iştiği onun büyüklüğüne has bulan işti. Bana bu büyük mühim mesele. Çünkü bunun büyük küp adaşkan Türkmenler şu tevhid esma ve sıfatta. Allah'ın isim sıfatlarında. Anladınız mı? Nasıl bu neyse? Tevhid esma ve sıfat. Tayyip. Hem inşallah bugün şu orunda tutarız diye söyleyeyim. Tutarız diyorum çünkü bir mühim mesele. Bunu kapatlara gerek, bunu yatlarga gerek. Hem de şu tevhid meselesinde, bir yerde esma ve sıfat meselesinde, uluhi meselesinde, şu rububi meselesinde indi adaşılan saklanırga. Hem de Peygamberimizin Allah'a indi bir Allah'a ibadet kılıp, ibadetlerimizin Allah için ihlaslap, hem de şu ibadetlerimizin indi Peygamberimizin sünneti şekilde, Peygamberimiz ötegen şekilde ötep yaşarga Allah subhanahu bizge nasip etsin. Subhanak Allahumma bihamdik eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruka ve etûbü ileyk. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.